Ngashi phongkiba tongan Manipuri siphongsing amasung thokkiba thawdok wathoksingdagi maruoiba ipausing khongasaraga Manipur Top Channel gi maiketi gi miyamna thamjagi ahanbada yamna thajanai oiba mafamdagi phangba paw mana state asida nauna Omicron case ahum amaga thengnare hairi hairiba ahum si tharaga apun boni state asida Omicron gi case masingsi nifuga nithoi sure haini su thajaninga oiba paw usna pali miyam update ngaminasi Makasa tarak point na to papaw mana BJP gi ticket Ngashi Laothokpa yari thambal sanglen CRPF yauna akan mamongda ngaksen mahokre Manipur gi myam na matam sang na ngaiduna lakiba BJP Manipur Pradesh gi mikal gi ticket Laothokpa haibedu hayengdi soidana Laothoragani haibegi thajaba sapsana leire masigi damak thoaningdaba thawdok thoktanabagi Imphal gi nitya pachu si thekta leiba thambal sanglen CRPF personnel sina ngaksenduna leiba hokre Panbayai BJP office ta hana CRPF personnel singak senduna lerambani nauna building saringi matam kharagi state office oikiba Kanchipur de leba office ta matam sangna lerakibani nakala maramda BJP state office thambal sanglen saba loiduna sanga kibamadi ticket laukthukadaba leibana tangai fadana CRPF personnel sing thambal sanglen da amuk lakibani hairi Nakala maromda Manipur gi Chief Minister in Beren BJP State President A Sardama de Minister Bisorjit hauzi Delhi de leiduna BJP national leader singa ticket laukthokna na bakana wata nari hain spali ngarang degi BJP national leader singa makhata na BJP gi intending candidate mayam sigi manungna karam mamiyoida ticket pigidagi haibisigi tanaduna leidibani hain spali atopa pawmana MOU sign tawna kre DM of Science, DMC Arts amasum DMC Commerce Teachers Forum singa Danamanjuri University DMU gi Vice Chancellor ga ngasi ikon kon mifam ama pangthoklaba matungda Memorandum of Understanding MOU ama khuyek pinakre MOU asigi matungina ngasi gi warep ado University asigi Chancellor da khusinaraba matungda magna Sidien ket mifam da lakliba February mga fawgi manungda bukhat hananaba taksin bahan suyanaki University asigi makada lairiba Constituents College sing asida tungan ba post graduate program sing sathariba subject department sing da lairiba oja sing makhata na hanba priority da makhoi gi class sing loihanana basu yanaki asigumba oja sing asina mahairoi sing takpi tambirakoi gi matangna lairiba experience punamang official oina record tawgadabani makhoi gi makhataba classification amasu position gi matang na khannarakpada hairiba record singaduna qualification gi sector ama ohengadabani haina suyanaki PG department singda regular posting mentionana bu wafam lakpada su hanadagi thabak tawjaragliba post graduate oja sing asida ahanba khudongchaba pinana bu wafam singsu MOU adu yauri Vice Chancellor na DMU ki makada ain gi matungina lokhatpham thokpa masagi thawdang sing sei sigi February mga fawgi manungda lokhatuna Danamanjur University Act 2017 gi matungina Teacher Forum singa yanariba warol singa do Siden ket mifamna pukhatuna pass tawnabagi matangna su amata yanakhi hain su pawsun makhatana phongdorakli atopa pawamana kongkham manglemna board ki campaign laklaga ki halamle Romina Amaromdana Kian Kibalite Congress Walker Karana Mingsa Tiana Bohona Benihari Mayang Impal ACG BJP gi sitting MLA Kongkham Robindrogi Apokpa Ke Manglemna Board Komalakpa the board ki Oiragadi Sangbidak Laganu Hairuda Hatkani Haiduna Ki Halamle Taudu Odu Yaning the Oladuna Bengunda BJP Walker Amata Sangba Yaro Happinessing but Warrior Blocre Taudu Osi Tha sigi kunga mathogi numidang pung mapan kre helakpa duwaida kendra sigi manungchanba bengun awang lekai da leiba buya mayum liyat ali gi bengun da leiba mayum da thokibani hari thaudu odu bu yaning da bu utuna ngarang bengun awang laikai da pangthoki bu wakat mifam da Islamic Mahila Association mayang Imphal bengun gi Vice President Romina Buya mayum na haikibida laklibe election asigamari lainana mayang Imphal Kendra da BJP gi sitting MLA ke Robindro gi apokpa ke manglemna maram oiraga Kendra sida thengthang kya da irang thon khre hainasu pawsna palakli amaromdana kian kibalaite Congress Walker kharana mingsa thianana ba honabani hari mayang Imphal Kendra da BJP gi merep oiriba Manipur Legislative Assembly gi Deputy Speaker Kongkham Robindro gi apokpa Mapabung Kongkham Manglemna Bengul Awang Buya Lekai de Leiba MD
लियाकत की युमदा संगलकलगा बोट पीद्रगदी हाटकनी हाइन की हलंब लेती कांग्रेस की वर्कर खरने एमएलए रविंद्र की मिक्स थियनना होटनबने हाइना बेंगुल मनिंग लेकाई डेवलपमेंट कमिटी अमसुम मियामना फोंदोरकली बेंगुल मनिंग अवांग बुया लेकाई पंगथोकपा पावगी मिफम अमदा कमिटी की मेंबर एमडी बुया मयुम मखाताना मंगलेम लाखदोरे हाइबा खंगमदगी कांग्रेस वर्कर खरगा लौतुनरगा मंगजौनना अब्दुल सलाम की मसानुपा एमडी लियाकतना हाना युमदुर संगलखिबा कोंखाम मंगलेम अमदी मा का लक्मिनरिबसिंदा मफम असिदा बीजेपी की बोट खोंब लाक्पिगनो हाइना ताबर फजदब वैवता सिजनदुना इकाइबा पीबा मानबा मोंगदा हाइरकपदिगी मियामदा थोइना अकाइबा तौबा पामजदबा एमएलए की अपोकपना मफम अदुदा लैरमलिबसिंगा मानरुबा पामदबदगी तुमिना थोलखिबनी मांगना हाइ लियाकतना कांग्रेस वर्कर खरगा लौतुनरगा बीजेपी की मिरब ओरिबा कोंखाम रविंद्र अमसुमा के अपोकपा मंगलेम की मिक्स थियननबा मसुम मियामदा लान ओहननबा होटनदुना मीडिया सिंग कौदुना माकी युमदा बीजेपी की मिरब रविंद्र की बोट खोम लाक्पिगनो हाइरुबदा रविंद्र की अपोकपना मंगलेमदा बीजेपी दा बोट पीरगदी हाटकनी हाइना किहलमले हाइना लाउना संदोरखी मसी तसेंग लेबक थीबने नुमिन अदुदा कोंखा मंगलेमना अकन वैवता सिजनबा अमसुम किहलमा अमत लेते लाखदोरिबा मिखल असिदा मयांग इम्फाल केंद्रदा बीजेपी की मिरे ओइगदोरिबा कोंखाम रविंद्र अमुक हना माय पाहननबगी पांडम अमगी मखादा पोलिंग स्टेशन 23/22 बीजेपी बुट यूनिट की मखादा मयांग इम्फाल बेंगुन मनिंग अवांग बुया लेकाई की मखादा सेमकिबा बेंगुन मनिंग अवांग डेवलपमेंट कमिटी की एडवाइजर्स ओरिबा एमडी अब्दुल सलाम की युमदा मंगलेमना मिखल ग मरी लेनना बुया मयुम अखतर मसामक मंगलेम ग लोइनना चंगमिनखि तसेंगनमक्सु एमडी अब्दुल सलामना मंगलेमबु माकी युमदा अमुक्तदी लाओ हाइना तत्तना कौरकपदिगी सतमिनरुबोनी हाइनसु माकना मखाताना फोंदोखि लोइसिलकपोइना तोपा पावमना मतम कक्तबा ब्लॉकेट हौरगनी विलेज अथॉरिटी चेयरमैन काउंसिल की विलेज चिफ तरागनी थोगी मोट सिंदुना फाइटोल की विलेज चिफ टीएम थांगना हाइखिबदा फाइटोल सेगमेंट की सिबिलोंग विलेज फाउब नेशनल हाईवे नंबर 37 की लेन अनि ओइनब कुन तरागनी थोई चौथोरखी लंबी चौथोरकपद सोखिब लम अमदी युमसिंग प्रॉपर्टी की कंपेंसेशन मतम कुइना पीदना लाकली हेरमदुगी मतांग ngasi famkiba mifamna lakliba January की 19 की अहिंग नोंग्याइदगी हौना मतम कक्तना नेशनल हाईवे 19 थिंजिल्ले हाइना फोंदोरकली निंगसिंगबा याबदि January 15 फावगी मनुंगदा पीफम थोकपा कंपेंसेशन पीदबा तारबदि NH 37 मतम कक्तना बंद तौरगनी अमदि नेशनल प्रोजेक्ट सिंगसु थिंजिल्लगनी हाइना विलेज अथॉरिटी चेयरमैन काउंसिल न फोंदोकपा लेख्रबने हाइनसु पाउसना मखातानासु फोंदोरकली अदुगा हौजिक ओइनदि म्याम पाउसि मतांगसे लुसिनजरगे अमसुम पाथोकसगिबदे सोइखिबा लानखिबा क्या यावरसु म्याम नागपिगनी मतम मतम गेबा मरुएबा इ पाउसिंगसु म्याम द लेप लेतना चैनल सिके मेकेदि अपडेट पिजरके नसु म्याम न थमजरी एंड थैंक यू।